Goeiedag, Aboetie. Goeiedag, Ousie. Dumela Ousie. Dumela abuti. Dumela bana. Wat leer ons vandag? Kiakwa. O, ons leer hoe om te sê ek gaan in Setswana. Ousie, hoe sê 'n mens ek gaan hospitaal toe? Ke ya kwa bookelong. Okay, stop vir 'n sekond. Laat ek vinnig verduidelik. Die ke ja beteken ek gaan. Die kwa beteken daar. En bookelo word bookelong omdat ons sê ek gaan hospitaal toe. Kyk gou na hierdie voorbeeld. Abuti, hoe sê ons ek gaan winkel toe? Kiakwa lebenkeleng. En hoe sê 'n mens ek gaan skool toe? Ke ya kwa sekolong. Dis maklik. En hoe sê ons ek gaan kerk toe? Kiakwa kerekeng. So bookelo word bookelong. En lebenkele word lebenkeleng. Sekolo word sekolong. En kereke word kerekeng. En huntlo word huntlong. Dis maklik, né? Nee? En nou kan jy sê ek gaan iewers heen in Setswana. Sala simple. Salasin.